Авдије халален омануша бистерџека и свакојек лошнипа, билачипа, свакојек недача, мусибети, овела им десинипе, нисо савер осим себе писар последица катар од јунахија коло омануша черен. Нисо се авер, значи свакојек шери, зарари, лошнипа, мусибети, кидуња со авела, навела, нисо се авер осим себе пи од јунахи, харами, коло народо кидуња черена нели. Нилај тано сезона баш себе пијакао. Нилај тани сезона ке да омануша најбутер грешинена, најбутер јунахија черена, најбутер ко харамија он устрајнена. А о харами навела ништа осим шери емануше се кидуња. Парешке керова пелафита о јунахи или па харами, не ни правален о иблиси лаънетуллах, себепи од јунахи, о иблиси менингјапиро имани ко куфри. O iblisi, ovi ne imani, o veruja, ne ektaro, maškar ko pašut neko Allah, ama sebebi od junahi, meninjao imani, o kufr, ko tan veru ibnaso, ulo neverniko. Sebebi o rahmeti, pazi, o rahmeti sebebi od junahi meninjao, nažalost ko laneti. Hem sebebi od junahi o iblisi, o dženneti meningale ko džehennemi. Kad krala pelapita od junahi, ne li o narodu tao Nuh, alihi selam, o narodu Ad, ne li o narodu Ad, narodu tao Nuh, alihi selam, sebebi od junahi potopinjale o Allahi azza wa jel, pa njeh ne. Pa ne li sebebi od junahi o narodu Thamud, o narodu tao Hud, alihi selam, sebebi od junahi ovena pogodime zorale bavlavaja. Ne li o narodu tao Salih, alihi selam, ovela kazdimo sebebi od junahi je zorale glasoja, je bari vika. Ne li o narodu tao Lut, alihi selam, sebebi od junahi ovela kazdimo koje savko način od vas ovela tere, ovela upre, kret prema timo, hem barem car ovena učarde, niso se aver osim sebebi od junahija haranija kola ončenđe. Ne li bao faraonida penđardosa jegi, hem ne siri vojska, sebebi od junahi o harani ovena učarde, ano more pa njem. Emo Allah azza wa jalla kalestar havalim obavestina min ko Kur'ani vačerindoj فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِ Allah azza wa jalla hemamen olen kaznijam sebebi lengere günahja kula kerge. Kazna ali nisu se avera osim sebebi od junahi haram kova Allah kerge. A harami tamo ili junahi sao kova pale soj tamo suprotno Allahe sere naredbaki. Sa su suprostavini pe ki naredba Allahe siri letan od junahi. Bilo manušte kerel nešto su Allah zabranija, a ov kerel letan suprotno su Allahe sere naredbaki. Ili pa te na kerel nešto su Allah naredija. Allah nešto naredija, o manušte do na kerela suprostavini pa Allahe sere naredbaki, no daj na ništa ave ne voli junahi. Allah azza wa jalla وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهَ Ako je nepokorno kao vel prema Allah, evo pejgamberi وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ em koji ka nakile Allah esere granice ka preterinel يُدْخِلَهُ نَارَ خَالِدِينَ فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Allah azza wa jalla oreka čivale anijage džehennemi si. Em na samo dovo.
Allah te večno kaovel. Hem na samo doa. Ma, kaj? Anu džehennemi? Večno? Hem ho te ađičerle lađutno azabi, lađutni kazna, subhanallah. Trin anu jek. Jek paketi, trin kazne. Dobini džehennemi, ovela večno anu late, hem anu džehennemi ađičerle lađutno azabi. Kojek paketi, trin buča dobini. Jeke bučaki. So, pere günahe se koaki dunya kergani. Pa butema nušen avdije, on ilaj hovadi. Hem avdi kad krema nušen, kad krela pelafije kiando, günahi, manuša avdije u günahi, a uglavnom ulavena kodu i kupe. Tikno günahi, baro günahi. A bud manuša, kao on kaznime, sebe pe otikne günahya kula keren. Sos, alhamdulillah, rakena pe untaru bari günahya, maşallah, fin olur. Ama sebe pe otikne günahya da kaznime kao men. Se otikne günahya da, ket kaven kusudio dive, olin ka rakena on bari. Nuşa kaçu dinem pe. Otikne günahya, sar kao men bari. Pa manuški dunja di kelle pireja čenca, tikno, sitno, nebitno. Pa kerele jedrom, kerele duitodrom, kerele tritodrom, hem ustrajini kodo. Gio kad bile sorona karola nebi. Pa tikno gnjunani, ovela baru gnjunani. Sad, pogotovo, uzamo doa so manuš ovela ustrajini kidoa, non stop ponovine, tek primeri, manuš tele, sitna baratele. Svako dvije pojek parte fardina, jek pojek. Tiknemo. Ne li balo ek baro vreme, ali periodi, kada kek bari gomila ja. Tega ne više tikne bara ona, ne tikne, on ta njek bari gomila. Pa stična haramenca. Od tikne gunahija, na ne tikne ovena bare, tega nike do manuš lencar falini pe. Lencar luvdil pe, lencar ponosil pe. Su često jardi od ova slučaja ti. Možete pravim Kurane teme, hem znači te falinen pe pire haramecar kola on kerge, mislim dojka je odolea on ko mareja kja frajerija kao on. Šaj, neka se kad ikol mangu pija zgeni tamo, amo počiba sad kad ikol ko Allah. Pa nisam osim sad i günah čari. Kova pirotikno günahi, kergale momentalno so. Baro te ovela. Pa otikno gunari ovela baro gunari ke da omanuš so. Ole pučaj. Isi predajam do. Što manuš rakatea, ka kerel gunari, no Allah zvuka do pučaj. A ovko uštel sa baleme ka obznanino doa, ka kere manušengi odoa, ka vačeri odoa gunari, pa kori pireva steja ka pučaj. Otikno harami ovela so. Allah barona. Butjaka. U narodu avdijom što pere pišpani, baš u pere günahe kola kerge, nažalost, ona nije pireha na meca, ona muša, falinena. Ona više neinteresantno koje tikni kupa ta te falinetu te günahenca. Kada te günaheja, ako na ikilan ko life te va kere, sarete di kenem te šunen, ništo na kergjan. Onda je jedan popularno. I naravno, so poput manuša, kad i kenem ka šunen tiro džunaji, po Allahi pobaru kao lav. Ma kada sto manuša na pazinena? Pa je tamo musibeta gdje je ovo aktuelno kao. Manuš te pučari piro harami, te vačeri piro harami, te čerel piro harami, a verate di kenem. To je musibeti. Onda je znači pravo musibeti. Svoje manuši gari avdi kog junahi. Ka pominav samo duj buča. Iako je si bud poguter, ama duj najbitna buča, svoje manuši avdi najbučivelle ko harami tovel, anguno sebe pisao šeitan kalare navdije. Ovta medova svoje manušenge šužateri, ekološno ameli delu butinili. Tako Allah azzađele, وَزَيِّنَ لَهُمْ شَيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. Allah azza wa jalla
O šeitani nenge amelja delja ološna bilače šužakeri hemolen daroča čutno drumo šeitani irani a čavi on utonena. Allah azza wa jalla obavestira na kaj se kogutana inne šeitane lekum adu. Znači da su šeitani tu menge so dušmani. Ettehiduhu aduva. Pa lelle prihvati lelle i kjerelle sa dušmani tu menge. Smisla, neli. Najbuta tije stojke o manušahu aviona koje buti kad mangena nešto o šeitani plus ekstra dodatno. Ne znam možda kada ke bročem čovjek upravo sos. Šužakere u broču, Allah počuvi. A gyaro šeitani čovjek ke sos ko ti rodi unahi. Allah polezeti, Allah pošužem pogudi. Pa kando najbare sebe pejta nekakava, so znači manušengi avdije od junahija šužari o šeitan, on šabu kolaj avdije perenate pena kod junahi. Dojito sebe pisos avdije narodo perova kod junahi bud kolaj, nažalost, so manuša avdije takmičinena pet dunja u koje. Pa često avdije o manušana birinena sredstvo, sad te zaradinen, samo тавeko pirocidne. Često avdije manuša na obratinena pažnja koda. So se ne bili neka se te fandil čaluni. Ne bili te dogažini pe neka se kaj tamo pošuka, kaj pogutle i sile, kaj posposobno, kaj pobar inteligencija. Saj od ovaj džabe ako tiro sredstvo, džikomari te ave, tamo junahi od ova ništa navredili. Pa često vačera avdije o manuša so perena kod junahi tamo najbare sebe pija, so eke akvama birinena o način sad kaven džiki zarada. Nažalost, takmičiva dunjalu koja avdije ulo nešto bud popular, vladi kaj avdije o manu sobote ko aj neka umanjarlija. Dobro, tu ven, kada dušinera i korkori tu meke kena korkori tu menge hadija ništa. Ono škinga peske kera ajda hadija neko umanjo kera. I dobro sad postupi nekana, pa mogu neko te kera u hadija. Da li se zrajim petlujete gušini, tu te čumini. Sad tu postupi nekada tu korkori tu hadija kera. I onda akatar di haka više abdje manuša, wallahi takmičinena pedeme, dunjalu koja. Hem često ova takmičiva kod dunjaluku, a nova je manuše, te pero kod junahi pa nabirinje o načinemo sredstvo, sad kada dođi kod dva pirocivkova u manjelu. Ne bi to dokar kerka kinelu, ne slaviš uže vrdija, na kinelu loga. Bitno ovdje, samo te čuo statuse doma, hajde hrdija nekoga. A nema veze sad kinja od doma. U redu nema veze, daj tamo tlo. King, ker, so, sarman, gijama. Hema ako nešto, gara od doma. Gara, všega možeš peroleti iskušenje, ovabdjola, u redu, manuša sijan, ali ne mora od onog junaheja te fali nami. Pa prema ovaj kinava kjer štar slovina. Kamata, normalno, kotar maje pare kešu. Emi klava pus fali nam od onog. A bi u redu šaj ovabdinu. O šeitani či djamange kod junahe sosi. Sa soa kjer Perum kotesti kim jumo kjer. Kamata lelu. Soa kana plus mora ekstra ti klovaj od onog junaheja te fali nami. Pa ne mora. Mesto da peram pišmani, kada da oprosko Allah azza džel, Allah mata ima pali iskušenje, nešto gdje slično te kera, a u stvari na ne gdje. Ali je, znači, malo šako, znači, gdje je statusi sarke na kingja. A gdje je ono šako na ne od ovog života odhalan. A gdje je ono šako življena ki iluzija. A iluzija često je manuši gane kaj. Ko haram je. Mislim, ono što morate pazini, angu ne buti svake djava, nisu saver, angu ne narodija, na ime kaznime, osim sebepeja kaj junahija kergi. Opasno buti pomijam. A do početka samo narodija so o sebe piso so Allah len kaznija. Na dinjalim bilo sami kazna, pare kazna. Nisu saver osim sebe pilen jer junahija, ano kola oni ne ustrajna. Ova je problem, pa je mu sebeti. Allah zažeta rakjenu, tam iskušenju, ni laj, manuš bud kolaj šajte perunku junahi, ali hema ko pereada, per pišmani, ma falin tuto dolea, ne mora sarete džanem, kaj tu gelan ki Grčka, ko more, maš kako sao lana angema mušnjao doke, so morate džanem. Ne mora.
U redu, uvadinam, ta ti pave, ma bila je duša tela donipe. Okej. Su morati ove ekstra plus ko lajfija, ema menoluvate nika. Da ne potreba. Veze prvo su pomijam, oni lajtamo so. A mi laj manuš bud pokola je grešinela. Veze manuš ne karakipe, o gunahija nenca keli banane. Gunahenge o Allah azza wa jelle ko Kur'ani havalim pretini ko butana doateđa. Diken havalim o gunahija direktno mu kena trago. Hem utičinena, emanuše soro kalbite na svalu. Sad so avdije nelik na svali pajek gripi, neli mu kela trago, hem utičini ke emanuše soro trupi, ko telu neli. A garda halalem od junahija mu kena trago, hem utičinena, o kalbi emanuše soro te na svalu. Allah azza wa čini ko Kur'ani sad su pomiju, ko butana pomini hem pretini baš u gunahčari. Pa včera Allah zove ko Kur'an jekta u Kur'anska jetija, hvala okolo su i ta nečestita šukar insanja, sigurno ko dženeti kađan. A u gunahčarija i ta nodlaso sigurno ka završinen kaj? A nijak. A u gunahčarija o haramđini i kelafija. Pa ja verujem si beti uzao dolaso o harami, o junahi, u kela je posebno trago, ko kaj bi oveva nas malo. Ja verujem si beti tamo so halalem, kerim doj junahija non stop, ola se beti on jametija kola isijame, a ne da te durjon. U Allah len te vazdel, a kolen dolo tan musibeti o Allah zaođele bičani. Hem nisu sakvana, nosim se beti od junahija. Sarva čeđao Alija radijallahu ta'ala, to Allah zaođele. Nam uklan nijek belaja, nijek problem, nijek gajna, osim sebe bi puno junahija. Niti pa puno vazdijao dola junahija, problemija, na dženav susaj manuši si musibetija, osim te ubaja. Osim te ubaja. A men pomijane i doma tu dena tu men godi, angune generaciji vakerje, kad bi kerava si nek junahi harami, odmah bi osetina promjena kaj, mande kere. Da odvako kirovnik, ko sluga, ko prevozno sredstvo. On be odmah odvo osetinava. Je gunah te kerav? Ha, osetinava je promjena. Osetinava odmah promjena. Oj vladija našunena, evo mi terini plo, ovo daru mingiona, o sluga neposlušno. Od ja smisla o Allaha zvođene pravanem, sa svačero Alija radallahu ta'ala, nam ukela nijek bela. Osim tla sebe pio junahi. Niti pa tla Allah zvođena vas delo dja belaja na durjari, osim te ubaja o manušte odel so. Oprost kataro Allahi azvođene. Sad tla Allah zvođene u Kur'ani, samo god musibeti, haripa, tumen te astari, no vajtano sebe pio junahi koja tumen, kuri kergen. Pa od sebe podova, zaradijen, tamam, a buma buda haramija i ta nekula Allah zvođene so oprostinam. Ja verujem musibeti i pravalem keridoj junahi u insani bistrela so, ko Allahi. A on se bistrel ko Allah, kad on udara, bašo ona leti. A udara ke tade na lete se, ovi insaneja kerela so god manjelo. Preso manuš mora taraki pente pazini, junahencar keli banane, oni ta ne put opasna, wallahi. I nektaro najopasna buča, hem nažalost koja bila na njih, pogotovo mena avdije koja prisutno vreme, kada je dunja but manga, te dukhavija mena hari, mora kva teđana. Od junahitano sebe pripravalen emamuše siri rska esmanindo, te telardio, te našaldio, te durio, nafaka amari. Ovo Rasul alaihi sallam, koji je dostojno hadisima čiri, znači pase emamuše se telardiola, smaninipe, obskrba i nafaka, sebe pio junahi koja kerao. Pa me koja molinava je dunja, a kva hadisi ba, ja nete da kerima i dukhavima. Ale Allah Arab, koja bi su to vremena, nema koja je dunja na mangela, a to hava mi. Sa je dunja mangela. Pa diken od junahi te la keri smanini, duri al keri so, obskrba nafaka prava muslima. Po kraja, Pauno musibeti,
со огјунаhi кердо слабонкери о калби, а о трупи о тело и мануше дуриарле таро хидајети. Со си о хидајети? Че чутно друмо е упутане. Исто кериндо огјунаhi крантони ле сорохајати. Хем со верно. Нашали ле соро берекети. Дик субханаллах, козо мусибетија и си, само башуе кердо харам. Само башуе кердо харам. Слабонкери о калби, о трупи, тари дуријари таро хидајети, сманини о хајати, сида предаја баша кор, сам о кердо ѓунаhi, сманини телакери мануше соро животно веко. Субханаллах. Ей манушеја, ту, барабар манца, со е дунја манга. Манга хемо мари, манга воли најбуд бершате живина. Валлахи о ѓунаhi телакери емо хајати, телакери о животно веко, а сманини еме рзка е обскрба. Дуријалкери е кела фија берекети. Јасно туме ги јавди, со се буџене, а мен да ровенапе, жалиенапе, берекети ле нај. Па нисо се аве, осим со, он фајнте пучел пирохали. Никел сари ле сорохали е Аллахе. И сини машкарал пердо ѓунаһија харамија. Се бераја о Аллах на мукел осим со. Кет керена пе харамија. Allah za uđel tu prostinu, ti mi kodinu te